Tunasema bima bora afya nyumbani, tuseme hivyo. Thegia ya thirikari kuhurira ndebe wiyandikithia wa mutaratara mweru wa motungata ma urigitani wa SHA, gicunji kinene kia AKENYA matire mareyandikithia. Amwe magitetia mehariria ma thirikari gukinyaniria mutaratara uyu, angi nao magitumura ciuria cikonie wiyandikithia uyu na gitumi gia thirikari gia kuheka mihang'o ino. Na ile mitambo ya NHIF iko na machina yetu watu wa NHIF. Sasa tungefanya nini? Tungebadilishiwa tu hapo na hawa wafanyikazi wa NHIF waendelee na kazi. Tunataka serikali kuwe kwa order. Wakileta mradi, walete mradi kama imepangwa. Wasilete mradi ya tamaa. Na kabla nikualike huko moja kwa moja. Ona kuhanora uguo, thirikari yugite gutire na ihinda ria gucoka na thutha. Umuthi Minista wa ugima wa mwiri DEBORAH BARASA agitongoria maafitha ministry-ini ya ugima wa mwiri kuruguria mutaratara uyu kaunti-ini ya KAKAMEGA. Riri nake mwandiki mukaru ministry-ini ino Miri Muthoni atongoririe mihang'o ino kaunti-ini ya Githumo. Level 1 the community health promoters, level 2 dispensary, level 3 health centers utatibiwa bure. Thibitari ino cia gukundi iria cietagwa level 2 na level 3 guti mundu agirirwa gwitwa mbeca nigu athondekwe. Wagirirwe ni kuthina kibande giaku tondu guti kandi ukubewa kibande giaku nikyo kandi yaku. Kwambiriria umuthi mutaratara wa hau kabere wa NHIF ndugukorwo kiruta wira. Kwambiriria umuthi mutaratara wa hau kabere wa NHIF ndugukorwo kiruta wira otiga kuri arwaru aria marathie na mbere kurigitwo kwa ihinda riri na aria marihite mbeca makiria rungu rwa mutaratara uyu. Thirikari ikiuga mbeca ciao itikorera amu ni cigukorwo igithamirio rungu rwa mutaratara mweru wa SHA. Koro no randikithitie no raribite mbeca ibitokite makiria ukorwo ukimenya ati mbeca icu ni igukora rolled out thiini wa Social Health Authority iria iko NHIF. Barasa oho agitariria ati gutire mukenya ufatie kuimwo motungata ma urigitani akihinyiriria maafitha a urigitani guthie na mbere guteithiriria AKENYA kwiyandikithia. Hakuna hospitali itakurudisha nyumbani, utatibiwa. Kazi yako tu ni kuregister *147#. Ministry ya ugima wa mwiri yatanyite gukorwo yandikithitie AKENYA milioni 38 gukinyiria umuthi, undu uria utanakinyanira wiyandikithia uyu ukioneka gwikururia thiini wa kaunti itiganite ari hamwe na Nandi, KAKAMEGA na ingi. Ukiangalia population ya KAKAMEGA tuko watu karibu milioni 2.5 na wale ambao wamejisajili ni watu wachache sana, only 23,000. Kabini ya wiyandikithia uyu ona kuhanora uguo ni twarithirio na mbere thiini wa kaunti itiganite ari hamwe na Mombasa. Wangechukua wale NHIF ambao wako register ni kubadilisha majina tu, transfer jina lako ni fulani fulani, kadi yako hii. SHA inatarajia kusaidia watu wote. Tunalenga kuregister watu 1.4 million katika Mombasa County. Hadwini Hakameme TV, Jotagogena wa Waduro.